Ebusiafo ya obi bia akwaba edeba attention TV so ende nkwantanan so ebisa ana ede beto am o we bia mo midin ene Akosia Sparkles na wono so nkwantanan so ebisa ene University Foundation University Foundation eye foundation bia oni de odi nani esi wona woni bia janka ne mobro wasese obema omo so ensa akoma no enam oma na ebusiafo se wo yankonam anas mu ye group na mu di birthday na mu ye group party na mo pe foundation bi e de achede bi amanede a ende Frequent University e was 054 8302985 054 8302985 na enkwanta so ebisa yenya the nature man ankasa kasa e wa studio hanu buse ya enne die ahaban ni die ha menim se ye bo frew se ye den ye oyenim ayi ende obekirekire nature man ono ankasa aba tell kasa nature man na one hwan one ne sofo a oda God's Revelation Ministry anu ani din ani odifo Akosi Eric Entria ayi ende yensa aka na hanu buse ne betwe nkomo afa ahaban bia ode abetoa yen e wa studio hanu buse ebusia ma yen twa ye hombra na ya fan komo no enhihye so abusia me da se pa ye se wonya bread twa me ma me twa me hosima pe ate eba ye nkwantanan so ebisa e wa Attention TV e wo YouTube as Attention TV eno no okwa no subscribe we me notification bar no obi ana wa share obi so no waja comment yes am so Facebook as Attention Tvgh eno so o follow yen ya obi ana wa me notification bar no so ed amay kwantana so ebisa enamitnemu ed ama obofo Michael yenya the nature man e wo hano man din ane odifo Akosi Eric Entry yenko na yenko share nkomo no ase how far ma kwa ba ejo so yedse bibia eyebo nyame adom apa ene so den na odo beto ayo studio ha yo era ya me ase ma menchia matiefo na omo mo hwa Attention TV madofo omo teme nka chefie po ni atoya buruchirefo nyina ehye mechia obibia okay na mechia me ma medwire na ewo New Jersey ene me baba jikum ene adofobia mintimi mo aburuchirefo nyina de maya me me se me ma me Tvgh papa bi nyame shirawo na edi bronya wie ya ye firi ma ba fufuru menhyada enkasae na maminchia me yere kwen basti ba ko pe ya maminchia no enche nyame adom ne ne humobo no obe start osore worship ka hia pa Attention TV efie poini atoye a chese onyame honhom ebisane pa onyame adom na adekesia chese ebraso ehye oma obia kuma toniyam wo osodiyam na mawie ni sanso mamichia me papa odifo Amayaw Church of Pentecost na Church of Pentecost papa tu kwankwa Abrototo oneme maame ekwaji nwa home kakra betonwa bedugana eda nyame asodo matena primu tena enya asem ketwa edu bebi a udu bebi na abopotusum edu bebi na woso kakra oh se e woso kakra se na ka na masase so abopotusum za na tie edu bebi na afa oyam jiji ba ko ni nyina ye primu tena nti se one of tena papa Amayaw me oyame me mentor sign me counselor okay wodi nyansa dokoro me nipadua when I speak with wisdom and you know in the living of this earth no uni nyankopon wisdom you cannot live this earth okay. That's the most important thing. Having a wisdom is a very key to your life, and if you're Christians you need to have a wisdom, God wisdom. And to kind Proverbs chapter 23 now say to nyansa enemy de bettermenton. That's what I say. Na nena ya transfer say ye beka edu e friend Aladdin. Yeah, Aladdin do ya come for friend Abrototo. Yeah. Be Aladdin. Yeah. Abrototo. Enti Aladdin do ya ne men kan simple but because kakra ena Abrototo ne ye Ghana ye de bundles. Yeah, ye de bundles bebre ko tetefo no wonso obi dia pre ne hye nti obi mmam
obi nso nko bidiem kire se ye koye nkrase a ukohwe obi efuo ma eya na edwe bi na wadua afa se ye batia eye bro anu that's his bundle san your friend we nso na no and the previous day near the diesel the gu car yeah we na but no machire part of it na be pese me san to aso na mema atiefo hu what we have in this country no nyame dia bre ni nyame ahihye na wadane no na ma aye nkunimdie no ye pese di panyina hu in the power God of nature, God of Abraham adi adum Ghana entino ne uhu me wa hasa na me da ha no e pese ye boa nipa bi no mu hu sunsuma de no mu hu kwachiri enye se bi o mu bidi agoro na o kina bi ni say if become critical whatever boa my yanhwe some of the physical aspect ni bi we ni de ye nyina ni say Aladdin na we kura no ba ko bi de me nkire e ma ta de di bone pa yeah ma de di bone but I'm not going to talk about that the mechira bone na me boa se enkoso ananse enlemete o kire ya na ehu a na che se wa kire se ye use no nyan David I'm not going to do that. Say ye de bone ni ma emema ye bone ani so de ayombe. David I'm not going to I'm going to talk about what the benefit only side, not the bad side. Oh. So what I say. Me be kire and na me kire nyese baako. Me be kire eno ne edi bone ni de me kire. Ange pe baako pe. Ana ye pon wan me hu ntem. David. My young koye nim na me kire. Won say I think say ababi we wa aba. So what I say. Abana was yeah aba kese. Won say obekona ne dry seed ni wo so. So what I say. We enyina ebekwa na abe yellow na wo. Sa yellow no ena be ma bia we weak vessel no. A wonim say wo low sperm count. We mpa mpamu ye mmere. Ma men kana sa me nchia no. O mu adwuma. We akrobeto be say adabirjo. Wo bo adabirjo. Petrol ni tai santem. Da bi nye petrol ne sa wo bo adabirjo. Sa esa na ahode na. Be ma bia bo adabirjo mesra we enye bibi different na me kire nature. Wo de ane say kotete aba na begu nsum woro ho fa gu nsum na fa de kata so. Any be in hour or 2 hours. Afishase num nsuo no aba no ho so are ase and within a week you became normal ba be gina na so ompem kama aba we na enyi enye ne nketwa se David na enyi na utimi ho se ya aba no afi ma me nkire yenko enim obi a obo wa bebre obi wa utimi bo wa sa be 1 week 2 weeks no da so bo wa ebi kura utimi bo wa no adwonso no ho yes, especially man. A mat me bon wa won say oni control on 7 the panting beam. O e ma mo obeti na adwonso no. E me ma na ni control. Me kan some so say mema. Me kan ni amakom. Me ho ba wa bo me ni mo adwonso. Enye revelation physical wa bo wa. Mi wi abekire sunsun sem e wo ho. Abo wa na adwonso na ne na ho tatata abegu ni sire ho a o fere a o de pe ba bi a sha kwa ni ho yi. Me ka ne o. E wa ba ko pe. Obi o wa bia me sire wo hwe me wa Abrototo ha ban na si ana blend it. O blend wi a fa ewo so ne so na fa ewo fra na nom glass. Anwumre wa nom glass. E wa na be tia komo wa free. Onya ahaban no ansa. What you see? Afa yenko enim. On say in the system aspect ma mo problem pa. Na dey problem. Thank you. We me kire de pu aduru. A kire ye na ehia ye. Wo dia ne se ba kopa nsafu. Obi be ka se sofu so na aka nsafu asem. Na ade chiso na fresh one. Me nkase na nsafu obi aye nsafu. Say woni ade achiso ne woni aye. Me dia ne se me si nsafu. Se menya ebi aye okay. Wonya nsafu na edi na wotwekora ye nsafu. But the only thing say nsafu ne na wotwe a wudi agora obebo. Obe tintan bebo obezi abo wonim so kora nko nyefe. Okay. So what you say? What then say obe bed brand no yin nsuo na ade France afu. Anapa no anom glass. Okay. Anwumre no anom glass. What you say? Ebe yi hu white ni nyina afiri o ma scent bi e wo hu bi akọ.
Papa mpacho measurement bi anda ho ana. Tina me say glass ketwa no. Ketwa. Enye kese. Nti glass ketwa. You have a half of small a vortic bottle and a half. Okay. Now one unum we are. Would ye umonsa fe mumo say my friend be panting liner. Oh. Panting liner. Na ma pe panting liner and the lande. Yes, I nyama be fi wase aba no. Enye easy. A very powerful Aladdin dia your friend Abrototo no. The one of his goodness side and I make sure. Papa let me be some measurements no. Okay, say near far bottle, vortic bottle no half. Small one no, na half. Na half. Naturally say ye share Aladdin there na. Ye share ene yini pepepe ne. What the mama ncho susune ladder baako. Okay. Ladder da ma mo de sankwan. What the baako na nom. Enwumere so koda na wanom baako. Okay. What dey ase? Wa ba hu sampa ade na impurities. Na ama won susu wa yo ba wade ho afi yenko ye nime obi se papa me ye be ma na me be ma se manim enso agu aye prekesen sorry ase physical na me che me nko spiritual here me kire physical no me wi na ma be che sunsum nyuma we etimi ye me wi afi obi se papa me be ma ho nyina ye kuru wa hu sa aba na wo so na enyini ye no wo yam ne sana de afran kuto no wo do be me ya to nsem kama o yere wo amane nyema because o yere japade okay na wati afa on de asra ho boko na nsa pepepe kuro ni nyina ewu say nsa wo obema ne ho de aba no enyi ye na obesa sa na enyi ye na abetiti enkotese ne enyi dabe nkotiti ne enyi ne de na say wo pese unya karefi e friends karefi aha be memua eno ye karefi awuza kasa na so be yedi won pam obodjuma ma nkasa wontia thank you ebebro adwun thank you san to bia no so no penesa say obodjuma wontia that's na so pena and baby uti na ready dabe say won say be ma bia peso obodjuma me kura me tie peso obodjuma me kura me tie me nyemre me gina me nanso ogina so ade ase ni nyina ye nature nyama obo ade de adom me eno na me ka ho nsam what I say after let's come back to the spiritual side okay any who no sir ye won kwada bi wo ho abon se omomoja so te na na ma ne ko hospital ho se uban chese ye mane moja ane uban chese ye mane moja achese ye mane moja na oba na wo ho no oni moja tie ni atiefo na dofo attention tv atiefo na dofo nyina me de chamo we nyabotre makacho se emfa bundle enkohwe to kase o social media enkohwe nufu kase o social media ensa enkohwe oba wakana no kokko o social media ensa enkohwe oba sebe ne sire kase a ne baby kitikiti o social media emfa bundle enkohwe oba okana tubum bra obeyare deep now you are deep nso a ubenya komayade se wanya ade na ndi e na wakohwe ton e kabom se bra afensan fa banda enkohwe nufu egina ho na e shatare mo wusu ni se ai se abawe friend e hwan awatara yi oye ni nufu si ya no de pia lombo bottle no me pa chofa nkohwe enkohwe ne mo na me ka kire no se bombodi na hwodi fu akosi antwi me kire we no unsaka bia share obi so no obi share obi na oni nipa ntena bro no so a me pa chew ebe emfa so ama ne ameka ne se emfa ba ne ngohwe obi odidi atem odidi Ghana penfo atem na mufo aba ne hwe odi fa kwasentwe e wa attention tv na wo hwa ebe emfa so ama ne ameka yen kan kuma no akola ne da yi wodi an so be pa Abrototo apa enene akola na short moja thank you be pa Abrototo we ya mekan we Abrototo no wape Aladdin Kojan 2 years that's into my red na de aba no na de fira kwada na adwobi obeda de fefira no si yatwini moja wo sunsum a ebe kate ona be ne so fa ye garlic e fa to sene sinipo asa na fa wi a siala de ni bi na fa nkutoni garlic fra na fa sra kwala no hwade moja etwe moja so tie off ensibi
na ebisa na nipa no so nya didi na odidi ya na ma ni mo say Dabi. You were certain children be ha. They eat well, they sleep well, but you twa moja osunsum. Okay. Enti body power nya bida. No I lengelengele. Sa. Afa yan hwade. Yan koye ni mo. Ha ba ye gumani mo bi se. Me ne me dofo. Ya sore ankwahia to kwankwan na yeko. Ese entokwaba adrofo ntem no. Thank you. What the any come me here and say kope what do you call it? Akoko nkosua na kokona da so abobbo na wa firi mu no. Eno pe. What the ba famaka na twero mu dingo fa si Abrototo ha ba mu say na de fa ko nyancheche na fa to ho. Entokwa no betwa mo sanko sankwahia entokwa no bi. Abuzia biaba ye ka ne ho asem no enene Aladdin tree. Yes. Bro toto. Yeah. Ai makani ye. Na chere say ni broken break up marriages na e ba ni break up relationship ni broken heart no. Onya TB. Na nde ope akoko na wanhwa ni kosua wie no kosua ne ho no. Na ma twero mu dingo. Yeah, wo twero ho no, wo de maka. Etwero ho na fe wi a wo twero ba ma de twero di na de ahye ade no de ko gya chechire ho ato ho entokwa no betwa odo no so ebe so no abafo na mo hwe no ko gya no eye afei ma me nkomanim won se ma bosum be so na ma manyinya te se ayi biscuit aspiring de tache no ayese momoni a ya gya to ba bi ko pe kube ya numi kube nsu na fala de aban sibi na fa fra kube nsu no wo de fra kube nsu na me pa chon no mo glass pe moja bi a block bia be pie ma ho enye ya na me ya enye mo ya bi you flow smoothly pa after ye benya ye there be when na what to say ye wo ya no just drink a cup wabo bi wo mi studio ha pa mabo bi wo studio to see e wabo ene nyame hu ni mobo nyame o se obetua onsa ne mra fam mahunya yesu afa be smoothly na ya se awe ne ma anyinya se ayi twinjo na sa na pafufuo ni nyina be smooth papa ye kasa bibia wo kasa ya ye